Abusia so you be our social media so we say the attention be ni ti den ni titiru e wo yamanyo semu so chweni ekopemu e wo NDC afa nkomo a ekoso ene se hwan e na wo ba be de mampeni John Dramani Mahama na ade ebi ese Julius Zebra e na ekobi so e bo Johnson e sedu ketie de ebi so kwa atrese ato force no no e na John Dramani Mahama ni favorite enti wo no e na se John Dramani Mahama ekwa wo be pese wo ba be di na ade ebusia sa abre kono mu so the base bi ni ti den e wo NPP party ni mu a eno so shake party ni ye pepi trese the base no ade a aba se ba begu MPP party no de ama omo sabre ye mu so na se yetwe ye ne de hwe amansan dwa so a entokwa bi so ama no homre so de den metre Israel na Iran na afei US entokwa wo mo de ahwehwe so ama Ghana ne ntisu Africa no sabre de nyina ye ho po petrol ahya se ma no homre so bi kwa so trese aduane ho ba be ye den pa wenum nyina ene ensam obusu ene yesin konwa eba bedi ho enkomo mene prophet adepa ene busu ene ye hye yi odi fo wa yakado de tika no ho ye nkọ no ho koma na kwaba na fe ye fa nkomo no hye so na ye koma na kwaba do be mi subscriber ti so de ache me eya no aka isa wo de bell no be ka ho sa no upload me to mpe woni first person ya ho sa be de kan ka me sa wo be no na mo odi fo kwaba na fe ye ntwetwe nkomo odi fo mo akwaba Mejo so medof papa bibi aboko adumo na so e na mi adu wase hye na ache na se de hye ache odi for yan share say free the base yeah unity e wo NPP party yeah the free because me no be din kobo Emma abra na primaries no hye so den no Emma wo kire say NPP party no wo mo to abanyen wi no na ba ko ate no ho sa be the base be unity but one rabo so emmeyi nanim nka say the base no eye ne dia ne mo mase ne dia wo mo ye the base ne say wo mo ye dia ma honorable ne wo kai e no na be mo party nana okay am say me chia watifo no wahwefo nyina Awurade nhira obi bia so a tambia onya akoma de hwe too much omunkoso ani echi no aso de obete sempa so ampa no kwane say so ye beto aba no tama di before your promise no so ba mi ma me ka che o say me hu say ba omi abawini na say ba omi awini a after no ansa na ye nkoto aba kase na no obi so be sa ate no ho e wa MPP party no mbi na me ka asem we na sometimes on e be nkrofo say e bi wa kan say an kan sa keke o say the base a unity e bobo be ye sisi ade fo bibinti ne nka say honorable Ken e ka omo meto me boansa okay that party foforo be pie ne party na pie nti ye hwe do bo akoli di party odi for say party foforo be pie no party na pie the base na party na e pie no oh yeah because on betie free MPP okay for the base for the colors so any MPP for colors sai be no so so bi anantem e ya ko ete say ye late first lady Kuradu Ajima see the party a on also for the same party colors no and we be na ko sisi odi for say na wo bo the late Kuradu Ajima Wallace din afi yenhwe owura Alan Kwadwo Tremanten so wo mo mienu eye empenifo a wo mo ti wo ho fi wo manyokuo mu the ye ma mete ne ho free NDC mu kote fonka owura Alan Kwadwo Tremanten so ti ne ho free NPP party mu kote afafanto se kwa do se eye UP ni mienu nyina no enya ade ekọ yie de ma wo mo enti den na ye nyina so de ma the base ya be say we de eye third force no na aba onim the base no kuta nyina so no mo hit bi okay because mama can't deal with chiro on the base omba ko fa lan chiro matia be kan oh sir Makani street we don't have na UP na Alan Chamatia ya BBC o de hwade BBC nkomodie be koso ombe frɛ Alan ni na di nkomo and after Alan friend ombe frɛ honorable Ken ni na di nkomo na se ntiase ye adwuma nipa mienu ba ko kasa party no because we can the base no na me ka kiro sentiase ye adwuma omo mienu ba ko kan na metima ka se honorable Ken kwade nkomodie koso won camp okay enche beduru nani so gituma ba ko kan the base no ko kan so a the problem be brand people ya wo ko ka ho abewi ni ana wo ko ka ho no wa ba beluzu ana wo ko ka ho no wa be test waters na 2028 so ko kan ho be banani okay be banani so ko kan ho be banani either obedi second or third
Ready for second. Either second or third. Macau Casamian, either second or third. First day then. Okay. As I want me really. Yeah. They will me a toss me on me and Sunday. Then also grab a sample coin there to baby. Abraham PP4 so abani wie no. Na wo mu e declare say Dr. Muhammad Bawumia na ewi no. Honorable Eba Bonti openly Ebeka say we declare the support e de amani pana we win Dr. Muhammad Bawumia. Afi so verdict na abana na say outcome na if election mu aba no. Wajitum say akokoro gent no wadi nkuku wa accept say Emma wo share this afọ ni nkran. Edie ne besan akosi ana edie ne bedane ama obi te say honorable Ken enim se papa yi de wo ye no kwafo ne yiw ye ne yiw enu ti kwa na Ghana fodo na apɛ na asɛm no na wono apɛ mu aka se wo declare support the many power na wota nipa na chi na afi obedane ne ho se wa say yi ne ho afi party ne ko stand the base bi akɔ president me no fo on say e ba se ya e ya na ye dwedwe ne ma bibiri but ye hu se honorable Ken so onkrofo o mutunufo onkrofo o mka nti ebe free achire no na de beba honorable Ken ye suggestion bi say ebiri bia no mo beto aba no so mo betumi o mo san kofre Alan meka party no what masem na say meaning say Alan ni honorable Ken o mo ntamunte je say Alan ni party ni bi but o mo ntamunte okay nti they are still best friends and o mo ni mo mo okay nti e hwa di honorable the obai we lose primacy no what you say but ade ba ko a ehuru ni say na ma memfa we so mfam na memfa ntudwa e be ye den se saade ni sidia ene na the base enya nyina so nti MPP fo mompai na ensi de saka bim MPP fo mompai na ensi se saade ni sidia e be ye nyina so ama the base enya nyina so papa biasa okay because so honorable Ken kokra the base one the benya nyina so kese pa but se wan kwa enya nyina so nemmom me ka de we e bedru tema ye beto aba nan kasa either say ye papa Bawumia na onni ho anase waka dem because Bawumia nan ya ye na de bi na ne nan me kan straight ne nan ne nan me kan straight ne nan Bawumia be cut them wan cut them a obe free okra. It is so free. Honorable Ken is the face for the party, and nothing can change it. So man 2-1 among no man you want to man you Bawumia and 9 either so be cut them. And I say only okra bi. Yeah, okay. You can't so be ni wa oni ho. And before be black. To mo mompai. See mo mompai ma Bawumia. Me papa na semo benini ni penasem. Okay. You see. So ma mo pay amana the new and always me say me say whenever prophecy come out we don't attack the prophet but we attack the prophecy and deal with it. Nti yen tua na mo bi na fa so bi mbra what him asem na say na there say come she be a fam bi say honorable Ken ebeba be ye Ghana man penny da so sensen wi mo da so enkoy you be enu asesa e ho enkoy na mo bi nada obi e da so say enkoy okay tie ade ba kono say wo hwe 2028 when you see the presidential faces na ready twa kire na who honorable Ken ani mo bi at the same time you Johnson say bi nkatia wo bi General Mosquito wo bi okay you see and then who na no be who you Bawumia wo fom ono so na LD party ni for now how said the only the picture also now we picture wo fom na Johnson say bi nkatia ne honorable Ken picture ne etare ba bi fa ko asem wo na oni mika we no instead of saying people 40 on betu na mo no mutu na mo ubenya obi asebe na dwini mo omre na ope bibie di no wo ba be attack wo prophet no no question say so o man tu na mo asade no so besi because people are still working Bawumia okay for not so omba me amon fogusu ye no ho adwuma amon fogusu ye no ho adwuma Wodi for that say ne wo kan ye hwe se ne the base agi hini e ba ye na se ne bebi abefa bia the base na je se wan twe phone social media so bebia youth ni nyina se wo mo bodge so wo be kwa no can no vote no the base no vote no spiritual backings bit at the base we chiri pa bibi we chiri
bibi wɔ akyiri paa ɛde ba nti yɛmmɔ mpae deɛ bɛtumi ama the base ɛnya nyini ne si rɔba omi a wobɛtena ase na woanyare bibi anto no na wobɛkɔ so alidi party no ɛne deɛ nokorɛ ni so olidi deɛ a asɛm bi wɔ hɔ na lɛ sɛ saa bere yi ɔmu sɛ ɔno abɔ mɛka yɛ sɛ ɔka the base foɔ no ho na mmom wɔ sɛ ɔyɛ NPP ne still nti nea wɔka yi sɛ mekɔ na meyɛ ɔno baka bɛka sɛ ɔno abɔ bɛyɛ confused sɛ wɔntwɛn wɔ NPP party no mu nkɔsi sɛ ne ɛbɛsinsi anaa wɔnkɔ gyina the base no sisie so ɔmde kɔto n'anim sɛ papa the base no yɛkeka na wɔn agye atum sɛ waa ne yɛpɛ nti wɔn mmara mɛjoin the base no anaa na sɛ wɔn abɔ kɔjoin the base na sɛ ne ɛbɛsi wɔ NPP no ɛnsi a ɛno so ne hyɛ berɛ te sɛ deɛ ɔnabɔ hia yɛ nkwa tenten tie ne yie adeɛ a ɔnabɔ ken hia yɛ nkwa tenten bibi bie no webɛtumi asesa sɛ ɔnabɔ ken ɔmɛdi ɔma panyin wɔ Ghana ɛyɛ deɛ ɔba bɛdi ɔma panyin because ɛwɔ no so ɛda no so na mmom ɔmmɔ mpa yɛ mpere nkwa tenten na yɛn nyinaa yɛntua na mɔ ne yɛhwɛ yɛwura ba omiama no ntena ase ma bɔne bi anto no because sɛbi even wo tamfo koraa wo wehye ne bɔne ɛna ɛyɛ party ne nyinaa yɛpɛ de obɛdi anim odi ɔman no akɔ nti yɛnyɛ atamfo nti sɛ meka sɛ metena ase na deɛ bɛsiesie wei ne maba a asɛ mebɔ mpa yɛ sɛ ɛnsi but yɛn nyinaa yɛmpɛ sɛ ɛbɛsi me metaa ka asɛm bi sɛ if you're a prophet whenever you say something na sɛ wotu ho anamɔ a ɛni kwan sɛ ɛba na sɛ woka na wotu ho anamɔ na ɛsi a woanyɛ hwee Awurade aka kyerɛ wo sɛ mewu na wofrɛ me Eastern Mayor Awurade na mebɔ mpa na ɔsoro da de kyɛm sɛ nkyɛ wobɛkɔ papa deɛ na mɛyɛ wakyerɛ ma mma yɛ na still mawu a woyɛ sure sɛ woyɛ ho adwuma woanyɛ ho adwuma na mmom wokyerɛ me na meyɛ matena ase mankɔ a woayɛ adwuma Awurade afa wo so agye me sɛ bia nyame yi kyerɛ sɛ wobɛwu na ɔtime no aso nso ɛne hwee nyɛ yi anaa yɛwɔ deɛ tam aso no yɛwɔ deɛ tam nso tie as mete yi na wo sɛ Awurade sɛ mewu a me so mɛkɔ me kotodwa ani wate ase ɛno bi na ɔhen me yɛyɛ otwa na ni hwa afasu no bɔ mpa Awurade sɛ bi mfie dunum aka wo fie meaning sɛ there are some nsɛm bi wɔ hɔ a ɔsoro bɛka yɛde fa nipa so bɛka kyerɛ wie kora still ɛsɛ wo so wokɔ Awurade ani na Awurade ka bibi ɛfa ho de kyerɛ wo so nti yɛmmɔ ho mpaeɛ me deɛ da biara meka asɛm wei sɛ nnɛ ɔmo ɔmɔtwa yɛwura Bawumia ho ahyia sesei no meyɛ no point blank ɛnnɛ sɛ asɔfo no yɛ 10 a mɛtumi aka sɛ emu 6 sika nti na ɔmɔtwa no ho ahyia obia ni hɔ a ɔboa no obia ni hɔ a ɔboa yɛwura Bawumia sɛ ɔhwɛ sunsum fam no obia ni sɛ ɔmo yɛ 10 a mɛtumi aka sɛ mu 4 na de akɔma pa di na kyɛ ɔmo maka nyina ɛpɛ sika me na meka kyerɛ wo na wonu sɛ wohyɛ yɛwura Bawumia ho nkɔmpɛ na asɔfo no bi ba abɔnten nyɛ nɔkorɛ yɛnti na ɔmo ka nyɛ nɔkorɛ no wodi nɔkorɛ no ba na ɔmo kata so na ɔmo anya kwan didi ho nti yɛwura Bawumia ne yere na yɛ ɔbaa ɔma na so mmra me nsɛm a da biara meka no so na ɔtua na ma ɔma ne kuru ne mfa so wie mmra me deɛ sɛ ɔbɛka dɛm no ɛha adwen sɛ ɔbɛwu ɛnyɛ ɛmu bia koraa deɛ yɛmpɛ koraa odifo wo kasa no kyerɛ sɛ the base no wɔn wɔ spiritual backings but nipa a wɔhyɛ anaasɛ wɔyɛ kofa bae de ma the base no ɛyɛ owura George Otibonsu na papa yi na wɔyɛ NPP ni mapa yɛ yɛka sɛ wɔn a ɛyɛ financiers ɛwɔ NPP mu no wɔka ho bi na wɔkyerɛ sɛ ɛbra na NPP aban no wɔ so no wɔn ne no ɛnni ne yie ɛma n'adan bɛyɛ edu ɛkɔ n'anim de wɔn dwira adan ne nyinaa de gu yia obi a ɔno na support party na ba de sika fam a ka wɔ so mo de saa de no edi no ɛna wɔno nso ɛna ɛhyɛ ɔno abɔ kana kɔmpɛ kɔ akyi sɛ because ɔno na ɛhyɛ n'akyi a wɔno na ɛboa no yie paa sika fam wɔno aso na akɔfa the base no ɛde aba it's a big kyerɛ sɛ the base no wɔn agenda ne nyinaa ne sɛ wɔn de ba abɛsɛe NPP party no it is spiritual backings na wɔka sɛ the base foɔ no wɔ no ɛyɛ divine anaasɛ adeɛ bi a wɔn aba so wɔn de ba abɛsɛe adeɛ kɛkɛ tie ɔmo de bɛpere meka sɛ ɔmo de bɛsɛe a asɛ meka deɛ dodo woka ɛyɛ party yɛtumi ti biribi afiri wate aseɛ sɛdeɛ John Wesley baa Ghana ɔbɛtee na sɔre na yɛde tii mu a tete kɔɔ yɛ yɛkɔ tii CAC ne adeadeɛ a bɛtete nsɔre bebree wɔ mu no nti saa na party teɛ leader no start a obi so firi mu ti bi nti obi bɛte nti ɛna mebɔ mesɛ yɛmmɔ mpae na ɔnabo kɛ na ɔkɔka ho deɛ a NPP party no bɛkyɛ na sɛ ɛkyɛ a party no ne nyina so obi abie sɛ ɔbɛwini ebi kyerɛ sɛ NPP party no hyɛ berɛ yɛ sɛ CPP no ne da akyɛ bɛyɛ sɛ CPP bɛyera koraa wɔn sa akɔ no yɛ adwo for now deɛ mene ɔmo nya adwo na yɛ sɛ because NPP
BBN will become MPP base CPP. BBN as we so. It become MPP base CPP. BBN. Democrat and Republican, America, the American, Ghana, NDC, MPP. Okay. And this party can be a president before the by no one will be Piaba. Into what presidential star now, so one year near India, Oboka, but two scat to Guauma. No, Crane American. So, none of the base is one more the base. No, the Abemana much a party in the base are muscle renew. Okay. Or the pre because the first time into the pre BB, no be Jenny Diato. And at the same time, see you flag no colors and MPP the air. That's honorable can lead the other MPP yet. Yakori. About to be able to. If you interest the beats, near Gopua, no more can inform MPP. MPP, want me name the base better. Okay. Okay. It's a only one more I just saw my Ghana Hano. A party, a political party, soon from Honam film, Etintimo, and this near force the end to me, Manuel, and you know my audio. Party bien with my son, and you know my audio. Party bien with my son, don't Mariana come before. In your time, I got to 2020 to bet NBC for starting year to my people for you. Good for me, but I was there. Send a woody for a castle, say, ye route 2028, and as would for Chese, NDC for shall say, year Juma, MPP for Etwo, and Penny Forces, a woofra say Bruce soon some more, and the Mawani Yako, no D for Candy. That is the NDC for no one shall say Bruce soon in some Sanya Bay, now woman no Ebaya Popona, a D soa, a PP, ever NDC party Nimono, and ye are no Eddie Pa, a Johnson, the Sea Dunket, Chairman General, and the APM, I feel a rat to force and the APM, Julius Debra. DPM, Ukuja Tablock, or DPM, Samija Fumina, a possible flag bearers, a young woman, our NDC, a good for Yakob San says, send almost all watchers or Masha say, a DAPP, wine, and a flag bearer, no, a dinosaur. Would you vote? Saturday, the any from one, Mamma Mubodina Ban, or Rajons, the city gets Diaba, or Rat of Force in Diaba. Ora Ukuja Tablock, or Diaba, Foreign Minister, Haruna Idrisu, Education Minister. Ena Sami Jemfi so ediamba ebi so boy maame gina na opokusu din ewom saa din num nsien hwan ena flag ne da so sabe a wo chese o ma sha se ye adwumi no kra ni se min twatro nkyerɛ se bibia nsesa se de line e kono a esedun katia na eba Sedun get an ebe flag bearer. All of our flag bearer, my MPP party, and this party, sorry. You were Sedun Katia neighbor. Pipians, son. You were Sedun Katia neighbor. Is it because what your party name or experience say about us obia why politics at year and issue Hunua or war and no one among one ebe flag bearer and I say a soon be as an ayana and if we because so soon in a you know. Mamentra Dibi. Tadie. Sami Jemfi. Okay. Or a president, but in a time on so. Into a team of Futua. Only no free we move for now. Now on camera, you are Johnson, winning me. Okay. Winivia. You are Johnson, Winivia. They can't say. Now, me a prophet. You are never can America. It's the air in percent. Meka asem na be say nipa o se mo mpa ma ba o mi ade na o sa aka say sedun ketia na be wini what you say MPP for an kan mu a ntina me say line ko say ya sedun ketia is the next president of Ghana that is a win now work and nya flag bearer win nko anwasem na wo obe wini flag bearer sabe wini president MPP for an kan mu okay no man nai wantu we di we nam ha we di we tina duro so we di we yese we kutia we send before nyai sade no mo ye o party na mu na Sedun Katia is the next president and Oba ye be fellow president of kings because Sedun Katia na himfo na be kan bom ono ne time himfo be ko parliament yeah ene odifo kwasie dey ewo ye papa owusu be pass already dem go and na prophecy be told ya na prophecy na told ya Nigeria prophecy be na buy no be ka say the next president of Ghana Penyano or you be obeba beto and sorry ewo Ghana
nti Christopher beso fa won nsem nti inkomsha ne beto odwa sa na afa yakwa koye mienu ema ya papa osu beba kra beka se enye wono na pen so abra wo ye difo e sorry saa de no ensi nanga na fo tretire omonsa e de hwe nipa mienu Dr. Muhammad Bawumia e na Owura Johnson Esedu Nketia wo mo Johnson Esedu Nketia di because omo so wono no wo heda nye Christo sumu ni sa eti se wo ba wan hwe yi ana ovunu na eba betutu nsori nim ebi so kire se se Dr. Muhammad Bawumia ye Muslim nti se wono so ba wono so betimi aba betutu nsori ama Muslims no abedominate wo Ghana ha eti se ne wo kire se Owura Esedu Nketia na ebe president no ba woni ahemfo na ebedi kasubo mu no na prophecy na eba se ye wono na asem na ye keken yana ne ba cho ni para monidi etimi sumi monidi but ye me hu na me ka me ka obi de etimi de ne se some people for an come mu a tie one or interview me catch now say NDC ba on betima tra so 16 years wo be kai ni nyina ye wantwi na ekoso MPP mu no so man tena se an so via on be makwa ma NDC akos 16 years o Ghana ha omunya mbedu no kwena make so man come mu a on be makwa because tie ebinum de ewura Bawumia na se bedu no oni wa ye Ken tie masem ni at the same time ewura Ken be die ni mu a Bawumia nkofo no fanto it is still be affect MPP NDC yo maka bomu sisi o ma chichire wo moto atua a o ma start aduma ntem so hwe sisi e no honorable Esedu Nketia o ye promise no aduma no o say ye aduma tra so the presidential line now and he's a dangerous man very powerful man on am on nti ono o ga chese obewu a onyi ndi because ona mo oni se wo men what myself na say nimmo MPP for kambo because me dey Esedu Nketia be we need promise ade ba kwa na NPP for e dey attack ono abokena kompe ko Japan ne se wo mo so onye presidential material ye hwe NDC afanso mo so edi ye atoto bi o mo kire se obi ankoye presidential material wo pa eye Owura Ato Force na na se education minister Haruna Idrisu na kese Esedu Nketia de wo main presidency fu ba bia ono so sa de betimi akwati dada wo se enu ye die ni peka wo se ni pe ye timi show bi ne de aka de epe o but Owura ni sin ni na Owura so be sin na o yi kire ne nko a nti so wona dia wo betima ye to be obi bi ni se dano mo yi aso na obi be di matem wan ko ye comment section ewi atira na honorable we ye fe Bawumia wi ni no otimi ka bibi nti wo dia wo pesa wo nya no nya na Owura de ba ti de Owura de ba na se ye ka yaka ye de otwa kire ne ye ka na ye tu na mountain nti obibi o wo ebeboa na ye na aboa ngacho wati masem na se nti emfa wo ne de wo de wo tinche a wo ka se onye presidential material onye we dabi se Owura de se ono beba na o man ne besesa ono de ne beba nye de wo beka opa wo kwa ka se wo ntu obi beto ada yanti ko maimu na Owura former president Jerry John Owens beka se anto ba na mana mpo ano anya kwa beto man dan ya no so wan say wi ni kofo obi ni Owura mapanyi kofo asuna na ho afro Ghana eti bibi o wa eto aba eze nye ye na nye o bibi be mo akoto nti obi wa o se me to da ebe duru ana na jira sesa ma me koto masmes tie na officer e normal nti je professor Makwata be ka se wo wanum nyina akwa beto wo wato bible no nti o activate that code na obi no betima sesa no bibi no betima sesa no osuru so mframa fa asase ade atu utumi sesa no aso what must say we dey beba that is the fact nti enfel yenyi anu tu for now NDC for premise na me say Johnson Esedu Nketia na ego only for MPP for to wo de awi ye hu hits any tension about party nim ye hu ateni ni ade e course wo party nim wo kire se sa bre NDC for no wo makom ho abom wo ma kire moto ni ade is it because wo de ni lu ho nti ye hu ni sa sumje wo party nim ana premise ni be duru dia den ya obi ababa bontia be kan bibi metano na nsesa hwe tie hwe NDC for premise na hwe NPP for premise wo mo pa na ye wo ta kan se makese NPP for obi timi ka se ma ko obi fie ko kan fie asem nyina de ba bontin NDC for so mo yesa wo premise ni baby nti omu
ɛna tam bia no ɔmo de ani bere twa bɛ kɔ baabi ani kwan so ɔmo twa ɛyɛ no ɔmo refi ɔmo sɛ party no onyaa party ɛte sɛ asɔre na bɛyɛ nipa baako mma nti ebi bi fo ɔmo nyinaa papa ne ɔmo mpanyin kufoɔ nti ɛde na kufoɔ mma na afei mu di mu atɛm adi atɛm ano kofi obi kura ti bɛ kasa ti ɔmo mpanyin kufoɔ na da wɔnyɛ ne baabi kɔ ayi sɔbi ɔte akonnwa no so bi ma ɔte ne baabi di ne no no yɛ bɛ kasa etia no dabe na hu sɛ di sini bɛ ba abɔnten bɛ di gyegye atɛm da wɔn nso ɔmo yɛ sa deɛ ɔbɛba abɔnten bɛ ntɛm na di sifoɔ na atia no na ɔba abɔnten bɛ pakyɛw wunu kwan sɛ ɔkasa ti ɔmo panyin no yewa gyegye nti ase bɛto pa ndi sini bi nkasa ntia no ɔmo di ɔmo bɛyɛ no bɛrɛ MPP foɔ ɔmo di atɛm adi ɔmo panyin kufoɔ atɛm ɔmo panyin da kufoɔ atɛm abira ɔte ne baabi ɛna ɔyɛ bias ɛna ɔta wɔyɛ ti ɛna ɔsɔpɔto wei ɛna ɔyɛ sei ɛna ɔyɛ sei what must have nase mo nti yen MPP foɔ no problem ekura ɔmo no so ɔmo ansesa wɔ ho a menim sɛ bɛka we me na sa temi di no magye abre obi a na dwene mu ɔmmere ba bɛtro nsɛm mu bɛmfa me ho me me party ni nka mo mu ne apɛ Ghana nyinaa nkɔ so Olifo enkom shetimi enya susanso wa battle so bebre da bia sa da bia kwai beso Daniel ni Nebukadnezar ye adwuma okay Nebukadnezar free one Daniel no so ne ba bensa sansa ne tena akunya so nti wo hwe Bible ma obo se odifo odi kan ni politicians nante ye na Awurade fa no so de omo enyemfu bebre ba ye ne ye Daniel no kwen se ye frɛ all Christian countries but ye nima de ye frɛ no Christo so okay yanka say ye ni eni bi na ya ba na me kasa kwa tipe na ye ma se ho nti bi kwa me nse sa part no ta fan tu because ɛhɔ no yana mo pese ade na ya mo pese mo de hɔ no betu so no ya de tumpa what must have nasi ti we me de ka me sa da ka kire o boss sa part no ma fa tuma ma mo be ha bi because no kwani me say ya Christopher okay utumi fa Bible pe e mu o man sunsun o ntu ka Bible wunya sunsun okay Awurade de ho tetefo no de nsuo nyema bi na ko ji kuro no to me nka se obi nsan koso nsuo ne mum no kwan se se e bibia nkampanyi na se o ko agusa na yi o mo se afiwe nipa be ni odi o man no so o man ni benya asodie okay na kiama party na hu se we ba pe mo party no wato no nti no bia beti ase ni edia na ma no ko bi ni nkopere but o mu tumi nyesa de ti bia problem o nka kwan we na sese mpanyi ni fa so okay but what must have nasi kwan we na sese mpanyi ni fa so okay me ya bibini ba mbeka se ro mahama be wini ebi before dey di matam so wini mbeka se ro ba omi be wini ba ken o wini 31st na me ka American to kwa ena down 31st night na me start ka American to kwa me can before ka 31st and sana me sa 31st nti de mehunu de wade be ka che me de susu be ka maka o be ka ya me nka bia na me timbe that the bank kwa me say be nti ma be ka wansa mo odifo ne ntem bisa sa kwa sa ko fa ba se sa na tie dia emre bi ye sofu penny professor is who bempa ebe ka se ye nkom hye be kan se ye nkom hye be hye nkom to man Ghana se wo man ni nim na se wo mo sign ma ye man penny John Dramani Mahama be ye man penny bie mu a ensunsuaso na ha we be bo man no se nya de a ye betimi ye man penny be ye man penny Ghana for kire se ase nkom hye professor is who bempa be hye ye no eno na eye adwuma because ye share sea targets plane crash ba ye na no dwodai ye say nya another aircraft akwoti ahwama nipa mienu afi mu na no ye see eastern region ha petrol tank akoto fom hwe cars ehye ne nipa ehye ye be chi na no ye so potin eno so petrol tank mini ahye nipa adan be ye 4 fire service wa kwa na kwa kodum gya no nipa 12 omo nyina ahye wo mo eti omo hwe mechanics owe na atoto o man yi a no mo tretom so mo se ne asemu a prophet Isaac osu beba e kan no ase wo ma hwe anye ho adwuma e na papa na asan aba no na akofa sense so di abeti na me bisa se enkom hwe na nya nsunsuanso wo abato de so enya nsunsuanso pa onim de ntia sa wo de nkom hwe ba abonten a omu ntu ho na mo obi amfa ho ne omo mbetwa da pa atwa omo mbegi atuma di atum bet obi enu obobom pai obi panyini bia amfa wo se ye ne den panyini bia enu efa no emfa obi a nti osoro dansunsuanso ewuma di kire ye papa but enam ye wura mapanyina komanti okti na sem no kan no wo se wakoma panti Awurade se wasan de safo na ma okay
Nini say, you are cotton us no continue. Who so he be a better kunya so you may be one man ye, ready for chemi. Mama Quenya from correcting mistakes and son of African. Okay. And also Swajina too. Okay. And was adding up, but better to start through because when you're working. Because you are giving a friend a karma. Okay. It is a ebio and a mobile to two. No more conquests as Anna Mona, karma never sorry, but I would do a punya already and found one year at the Waba, Obetiki, years or revenge obey. As an ever probably who kind, I can one. And one because a son echo. Okay. What I say? Because me, Tama made me pay your mamma, baby. Me first and come say, oh, me page in Eastmail, no, me the car say, see, I'm paying mamma, be dear Kunya, obeying no crash would be. Why we call the castle, the two on Wako? Because I never got to Ghana, why on the best show no one. But we are someone to animal. In Creta, my you will be dear Kunya. You won't conform, Ben, I won't come say Bob and think crowd, bet you, and we catch you forget the boy. It's also forget it. Because or more my pen and phoning in aye, man bibini. Obiani bradi no makobeo, man bibini for one. To be a person of cratching, to be a person of cratching, a sending in any. Thank you very much. Credia de dia. You can come to be a Kuntian comes to be. Okay. That is a woody for your walking. The second year, Munia, cut 2 years. Will mean ye who first year, second year. That is a 2 years a day in Christ, so stand Yabayana. Yamompire. She will wait at the first one. That's a few young Ronikawa and Shafi, this in media, no one, but Roshana. And the same repeat. We have same kind. Many one interview, and I'm saying, DBC last year, the sense this year. Okay, me page for crowd, me backup page, official estimate now. I hear another thing. Let me say black, or me interview, say, and check crowd, there will be another plane crash. And that one. Also, who can say I am crop force? Many captain person could be free. We are no more to say, now we are found. But you mean, come on, debate about your mind. And we are seeing more money to continue, more money to company, your money is almost free. But if for dear baby, M4 minor, near but OBM fee. We are no master can away again. Found, but your my panels also again. Found. That's a commission a buy a mind penny for no quantity to 1 among or mind by baby. Well, you are my papa out your mind, who shoot me from papa way of anything. Okay. But you want to master nothing. Sasa see demanding moja, ne demanding me by it, media moja to form money. Intelligent on person besa. When a cast presidential seat in a Bible quantity to me count. And you are coming Kruma. Uncle Fakan Kanyamima. No, my cousin Kruma never dies. I will still in the legacy Buddha. Omutia says, coming Kruma that's what you when a moon is old, then the legacy that's all. Who said the city? Nipa on what me creating issue. President about Ibida. Who said the city? Until soon come into a mobile on Yanisa. I don't know Mancasa. Maybe I may come here. You about me. I'm way to see. Omumayan Jumrika. You're gonna see the regions as 16, right? Yeah, 16. 16 regions needing as a sea cost. The PS a sea code in an edible we are doing to your man. No, can I make catch him? And yes, I may say one cut them out. If you do tell my to a ban, no, you're permitting me, Matem. Or 2 1 1 or 2 1 more. A see. No, be able to say, Papa, we are marking us 7 2. We are marking us 7 2, sir. Because some of our camera no cover than us on truth be all my feet from my coin. I did be anywhere, Obiano Babus and come with you. I'm on for share. Into the trial that he can send me. No, I'm not for better. I can't send the Bruton, Bakukra, my Jeffrey would have so called by day. O boss Caragas and Mahabi. Ocravacats or was a mere corn or kind, Neboa. Kamama Honga. Yabba, we know Becca. What's the master nothing? That yet the banner is a woman young word. Okay. Did I know about it? The wedding you just want to be a channel query for us. It's a problem, Ben. Okay. A yarn and commission, what the banner mocana is here. Send Nianam so for the were pain pans and then Yayaho classes and I am there. Debbie, me, tea. I hate an amity. Namijana, and I'm sick room in Sawamu Road. Accident to accident so. Accident to accident so. Me walk from last year. You see, you will Jim when I must start taking. Who say you, Mummy Pie, and Penny will be a captain side. Mummy Pie, Mummy Yard, your fans will be a few and I don't tanker. Bobby Fimi.
obi afi na ya me ya se ehia panyi bi banka ho na kanya me ya adom na kada ne jani tom na panyi bi okuru na panyi bi o east ba na kanya ne hye na o ma bi ru mu nyina hye ya sebi nko be sue nyansa no wasore tu anamo ewade de o ma sigo so o mo hwe yeso ana o de ya pase ye mo kokko no mu hwe na mo bi ntu but o kokko na no ma di watem ana o be pefe ni priti o tv ntu na ma fi priti o radio se na ma fi nti bi pefe ma me koti nkofo ni mi nti ayo na ba pefe mo wo e be pefe bia o de ewade kana meka man ka se mo go kuru 2 billion 10 billion mre mi o me se mo me encourage so ko ye adwuma ntu frame ya na ma kire adwuma yesi ye ko ye na so biaba na no ada aircraft ya esi wo kan say senka panimu ba bi nka ho aircraft ya na no esi di focus e pa ba ko hebron prayer camp en pere he me ya ni mami en ye me ya amaga na fu bia sha ase bo nyame sombo ani mi sa say ya na mo nyame adifo no edie na ya na esima ensam no tumo sa na ya na yasa like entiase ne say one thing ne say ese so bia ti ase say odifu ye wade bi your friend of man of God. It means he is a man before of God ne beba nti oye ni pe ina Awurade afande ne ye na djuma wono so amane ho isinti dia ho the problem ho it of penny maybe we ye na cross obebe na aba ene nkire sebi Awurade ni nafa Awurade wo nafa acha wati masem na se Awurade guso wo nafa okay etu obi oba akwachichi na wre etu obi obetunifo but atwa ono a yen kammo na yen support no Bible yen sire Awurade se Awurade mfa ne sankana koma no chichi papa ne wre obi enu opeso obi bawu wati masem na se obi enu opeso obi bawu nti se kotu bisa mpa ya na ese egbo yen na se utimi nyahwe kora brabo nti be ka bibi ma chichi ne wre keke na Awurade mfa so nhira ko se toa yen na ba be ka bi aboa muhu amanfo de muhu oman de muhu empo aman ahodo so de na ya na moa mu de muhu ana eme de so obisa question yebo train crash ho dawuru ana meboa se ka ho ase meboa thank you eno musu ko tu sa plane meboa information amenya ya ne se plane kwa na problem ho ya musa esi ho ache enti da bia mu de plate to forma na problem ho sa ba ko na last year you ma me ko fra on yiri ka so mbekọ asora wo si for man ko for koi eno so to for mo si problem o etro ben na se plane problem o ena mo heso engineers na mugu no mo man ko for ena mo de to for mu wudia na se ye chi wo mo ne mo resign ye de mo tum makabie mesa kabie o mo ni mo majuma as engineer o plane woni sa de se even enya peja extra 500 feet ko to for mani pabe ntiere na ade ekoso be to for nipa be wusi problem o ni ara mo bi atu omo wi omo ne kotu ya na nipa ni ho okay wo rofo assembly ho na be ba ne mo be fa ba ne de Awurade anka aso wati ase ye hu se plane crash be se be ko fa sa papa ne ma no ma hu no be mi en se plane afu plane be to for ampa so nipa be fa no so de ma hu wo fi se ke hu se papa ne ma do ma ke kan ne mo nkoko ke be ka bo nkoko ne ka che papa no parce que me ka betu ka ko ka ti ulma se na eba timi so ubon pa na ka wo ma so ana mo mo kura nko adwuma mo mo ben oda no na nka nkosi akwa ya reho sempa nyame enhye ne de papa 31st night wo de nkomhwe tu dwa e de fan to kwayi a unity ho ewiase awie ye na ebe ya na you see Awurade boy kokko se mre no so ben na ya mpa so ben ya mpa nti yemfa no so ntu ye hofo na obi e bibia on kan ne bofo no won mranti brewe asana da boni na ye de adu because oboy kokko nze me ka sento kwa bisisi ntokwa na so na starting at the same time they ka say me hu say yare fofora say unity eno kwa de be chen corona no and then now information aminya kwanza America starting obo wa na ofi moja na obi nti say ya neti ha na bi Africa but what masem na say ntokwa na starting Bible kan sem no ni be kwa wi betete sansem yeti ntokwa pa na say na de ba kwetwa se dipa won say afibia wo de bedi anim anytime bia na number 1 be ba belidi no
there will be a war. Because one representing sun, and we are the kind of BBM. Until the chamber first, now the Sayaba later. Okay. Until we are the kind of BBM. The number one representing sun. I feel we are happy. We will see those chaos. Now, every Saturday we are going to see 2028. China, India, America, Russia, Israel, on the call, and got a big ginseng. As an Yehu and Kitwo. I feel on Baba to Truman and Kum Donald Trump banner. Donald Trump baby won't talk when you wish on the bullet to welcome. Now, Trump and what Trump bed said with them in 4 a.m. and a big ginseng will cry. Another prophecy, market. Odi for you say asunu mienu ko a ensensan no na ya ne huna mane sa bredi ya bubo yi wo mu na ya aso no ayese wo mu na e ba beku yi Africa say na be so fa won to kwai mu maka ho asem me say this year omo makua ye no so cause e kom beba e be see next year no e bia no ho be yedi because of quality e bia no ho be yedi na onim say ade ba ko twa se ye no nsu ni ye de nyame ase because antokwanto we nyina no although e ho from ani be fefa but Ghana be ko so apeja e be shock you bia sa ni hu se ye yi nipa nyina free tema na ye butema dan ni nyina tu na oyo ayetema asase nsu nyina ma ni start to oil sa bre ya yesi intokwanin to petrol ye be ko wa ha beti enche wa ha beti masem wi enche ibe yi nipa ni nyina free tema tema dan bia be bu atu aba be mo be bia tra ni se oil pa ba bi o de maka we o mo hwehwe asase mu ehwehwe oil no o mo fo mani tire tema o be confirm masem amike okay e wa asase na se ni se yi obi free tema e ho nyina be fango nítorí fún NPP fún àtọ̀kọ́ ibà ìwọ́n mú bó ṣe ṣe òun náà ya pẹ̀n so COVID yìí ní ti ẹ̀nà mo dé bọ́ ọ̀yẹ̀ ṣùgbọ́ ẹ̀nẹ́ Iran ní Israel àtọ̀kọ́ yẹ yìí ní ti à wọ́n nso mo manage mi ẹ̀hwẹ́ crisis bí ẹ̀bẹ̀bẹ̀ bí amú nyina mo nso àná sẹ́ni mampanin another kwaku fuado egyina COVID bẹ́ẹ̀ so ọmọ ẹ̀ teacher fún anẹ́sì fún ọmọ yẹn nyina ẹ̀tẹ́nà fie nanso na wọ́n tu yà kanu NDC de ọmọ òun ní sáà wọn. Lockdown dey maka ho asem although there are lockdown be along the line there will be a lockdown total one be because of quality plane into ko be bia plane be bring to be better idea lockdown be at the same time that virus ni people are there they san ko lockdown ni people but all the same still Ghana will live they make us what na say they ma be ko say we di 5 cities na we di 1 city na the 4 na the 4 na to because they be ba asem na mko so ba Wodi for be show what Eastern Mayo because Eastern Mayo where you wind there na where ya in where you want the pan here okay ahano before make us am san ka bi mo kwa mo fantu mo ga che mo boss cameraman and once am dey check mo kan che mo boss mo kwa mo fantu me chere me yi ya no mo yi hoda fi mi so o yi am ti we die ana ye wa Wodi for nyame ya di tu mo wodi for dabi ni mi show video ni nyina e ba cho Eastern Mayor, Midian Casa de Kofi Redu Ajiman, Bedu, at the private mafra Manquetia, and I say, Sialemu, and the Akunia and Boga would do as anti regional. The Enche, Nanyamia Doma, Metomi Safru Biawa, Brina Miajuma. Okay. A breed, the Biawu Biaw de Brebri, a clan in Patamufaka, Sima Dina. Mom Madina no crowd, or yard fat, Atari come on the Naira point. We did not find one in Yakaiba. Kufuria also be your bro factory. Obi fresh no usi o madina also ba bri zo go janse obenya brika o tere makachi obi aso bi si wa so da o de usi pe bu se rural bank aso ni rural bank in the say wo one thing say me yesunsun djuma you see wo ba ne twase kuma bo ade wo djuma na wo beto wa mekum wo ba ade twase ye ma wo to me ye spiritual soup mantle food gari what you say protection one. At the same time, obi yare stroke kan yehwe ye ma na duru jare ye ma na binom yehwe na ma na hoto no what you say omo prostate no obi o prostate ye no anwa duru ma na wanno wo beto se de be ya enko pass o katita nti ni nyina anwa adwuma ye wo hase what you say obi wo opeba oba ewade na madom so beboa ye wo haba ya me kire wa be issue
no kunsia obefa afuro no but what haban na me use ntina na nkofo ntima se no but haban so esayare okay nti se osoro tirem na me use aboni ni okay but what masem na se and then ye saa ne ma wi ni na bi ewa o gold asefo mo ate montimi ntu wo be hu ya ye ba akọhwe ye hwe na se eho asem no esase ye ho adwuma ye be ka kire mo ni aye ho adwuma de ama ye nyuma bebiri ewa hase okay ade a mimi ntumi nya ho adwuma osoro mfa maame na mitimi nya ho adwuma eye jimi so wa jimi dia mitimi hwew because everybody kura bae no wan sa jimi na anye ni the person ankrofo no mpe ogidie ifa ogidie nya hwe o mi nze misusu no ya adwuma okay iti ogidie ni yame o ba na ogima kande nko ade a BBC okay everybody nsi obidia odifo ne kwakrakra na ye wie ni sabre wo man Ghana bibia de nkomo free ye ya bedru Iran ne ntokwe ekoso ya water se lockdown kra bebe bibi say Ghana de se ba ne mpaye a ye ya de pa ene ye say Christian nation nti mi bo mpaye ye pa mpaye betimi aso ntokwe ekoso ya na ma hu sunsun na akofo mana ade bi wo ya akade nyempaibo akade enko mpaibo nko wati masem na se akade enko mpaibo nko hwade tama covid ne bae abri ibi enwura kurumu ada okay undi ntia bi enwura kurumu for danger one night bi emere wa fo baako me enum ebo tam mini okurumu anado no mokuta ntome the prayer kurumu asa yare ne be faga na nyina ma bi ma ibi abri ni bi enu experience bi ama ada eso go kan we obeka say ebosomsem so na crofoti bi na ayo omu mo tampe no mo de yi white akeka omo ho omu prayer kurumu ni nyina fa kurumu nche omu duru ba bi omu pa kukuta kuma no de si okay no makasa sa me anadwo no mo si mo obi anwe because ya makancha ndara mbi bi omu so okay because you iba na no be si atata na pe su gina ma omu because ya mamre je se odoji gina nche mo ye yare ne ba kokora si kurumu ada o se na me cancer virus e pia sa na me wafo no be uti isi awunya bi no bi tinka no wu sai di pe ya ba be chonka se mo comment se ase obewu because like can send dia to the team on GBB ani nto de sa na nanti tinye no ahaban kura no na aye ne seboso obi da no no adro port mu kura na na we de no wayi eso first ni kula mu na ne anum su ma unso obi anya cancer da na unso obi anya diabetes da na unso obi anya kidney problem da eso na ye kula ya de nso na punu mafin wo punu mu wi a wasensu wo de mana na wo se kura wu ato mu ntia se se eni ehwam kama ene sanye mani na we eni obi ya do sanye mani na to ogu ni afa de fufuru bi pasensuo yare na so obi timi de ayo afa ene nchini timi sensuo yare dia na eka bibia kire se se awurade mpo baaye no ne fom na ye adwuma ade na mo ne dada ye odifo aka bibi wa chebi maybe am de be sia no because me to so ameke kan se bibia no fa ma wo onye ntimi nka bibia bi odifo ye da so pa abusia ha eno odifo so wode nsem nyina sinti ha ya na ye so ye de dwumade no nyina eba na wie ye me ne Eastern Mayor Prophet Adepa ena edi enkomo no message so beja comments e wo comment section ho edi amame all the social media handles no too much gh o subscribe like no wa share na fofo so eni dia hwebidin e the dark gold mackerel